Anna bare nabo banini itobamenyethia rero gutuma ndona muntu nobweri uchemana cia muntu onto te muicie bwachemania antu werune te antu buithite lunjini kana nyumbengi kangari necio neo me antu bagaranthi kanine bukaria itarira ya bwechemana cia monga bukamenyana na antu benu bakamenyana acore baku bakamenya kenda inikisi kathina ga ukarika mwana uromba uitethia atongeria ba ni bawete GBV itekire kurwake kinya antu arume ni bethero bekulukira thina oyi na kwou kwene tumi kinya bokubanganirwo mucetho ya yu kenda bareka mutugo ya kura ekuru na bathiria antu aseke misie gender based violence te are aki ndinkona membe anti bomba kwetha bi interpreta bakwa ni kuro kware na wandisi kwanja arume turi tukanana so rirato uchamana na areba bomba ida wechangia andoi iyo information tu baira nyegede muntu ko kana kabo anene itokomya GVB na kinya branches ingi onto FGM muntu omba gwithira FGM na ntari acio tidi kidogo chita nari akona ndi bana ne for example anto murume ugetha utikwathikana utikwatana ndene muchi iyo information tu Ithatu ibera na tukwatongora bara bangi tuchokia nkatho muno kiriona roboka ile meno ntu bakureta mukondo yoyo takire ari bara bangi bati iba inuvu kinyandaka muntu nyachokia gwithira mura wakwirwa nyamura na batu itate abatiko information ya bari wandhuke mbethe ukarabate no ntobwa kubwithia ni kureta mathwani yotonya ndawe ni ciambogita na wambene na kwou mucetho itukumenya ari na nthaka kana ekuru na akuru ibaru ya irotuka ile mia yete na message eku atiri ntomurume yone mwari aichetha kana ntomurume yone mwekuru aichetha na kinya wewe nda wite wachethe anturinga mwekuru itokaringe mubira na mwekuru anturinga mukuru itokaringe mubira ingwitike no message kendendre ndo icha tia miche chini ania mandawa ya kulevya na Indonesia na inyawa amba ibo ya muno ya youth bare ya indo onto muchunko wa na indo mind is a devil's workshop anababe tu iba kwendekana batumike boya muno kyanine banjerie gutumira inyero kyanine ki manto yo cetha nontu nende ya abatethia nontu bakiona anene betu bakiya baba join na tukendelea boya na aishimiwa bange bonde kinya bonde barombe nete yo kinene tuendelee gutethia youth na kuinibo youth muno mubire na yo nontu iba yendete muno CDF in a percentage ya sports county government in a percentage ya sports na kinya ngafu itukuona ende mamika ile miawe na anenkanire chiawe katukuria bau bange baina mbeche yure ibaturia kiria anake kenda tubatethia ubira muntu anabe kidogo twasapotana nontu at the end of the day itukwenda ni family ikatangalane nkiripotera Weru Wikendi kumembe Peter Marion Karugi wa KINYUA. na injira indi kungochokere nkatho cha mwanya mutegeri kona kanya kugwatana na untu chemane kaire ntukyarujukiri Weru Thaa mugwanja ithrono tukububwega mitagwa NTINYARI Kenya Purity Richard no karimona niro makivyo.